Waliga maboko. Nabiga maboko. Yes. Naliganga name nabugo zedi nongo thukumango bati ba. Uzi wambe wa ume ba mulongo le mwako. Ogelye mabia da ume alangi. Pero amenza diji. Namogelanje bade wiya. Nogelanje no nabiga bandu. Azedi ande biga bundi umona ko no ende nane na thiku. Ndiga na umana Ivasha na umia na ndima kuna ina family. Oyuma na Ivasha? Oyu mazulu wali otwala. Yo ayo boko magumi tatu. Na boko magumi tatu. Umali yo ndio manda gebeti. Na tibo ke manda. Ba bega ba miyezu no we ba nya. Tibo ke manda no ndo gebeti ke cha uma ba mo yo na tsoma. Chawadia. Jamina na ja. Mora ya leo zemelela. Ela yo ba je mo muzi. Umi skulu rane to. Na umi skulu mun rane to. Emwe direct. So diako na maundu mai. Ubezi mingi rwa. Ubezi mingi ndo diako na to kwasi nondo. Na umi emwe na biga na maze family. Na sio kainge. Wazio gayo. Inondo nambio keto maneo ku na Ivasha no na jambo the ya musi. Jambo the ya. Beja go welelo mo. Welelo mo no sio keto. Biga pokewa. Pokewa leso bi. Yes. Yeah. Wewe sako kayu. Wela ngazomba ka go bese. Nakazomba ka ho. Yuwa moka na kenyo mbemwe. Tokela bukanza tutenda ngawa. Nende ikone mama. Nende ikone mama lwa mboko kubanywe jei. Tuzio kainge gona tena kende. Muga mwana na paiki ndo kende tutani tu bawo. Yeah. So maizi no longo waliga mujema. Waliga molongo naliga China. China wasio ke mawando. Natandika nga China. China no kana nakela. Na uma China no kana SGR lelo kana chaka SGR. SGR. Twage SGR. Twage SGR wakati yo keto thalo. Wakunonza la kazi buna uma. Na uma waje kwethia iwa yo ndonge no kulikana ame na wa tu kwa moli job nini okay wathi. Yeah. Yuza vale agutuke you no ezio kwata yonge uma kwa China. Uma kwa China? Yes. Na umie buna zio kwata ya nalika kapa. Kapa. Yeah. You are there to reach kubeka bala. You are there. Ukebeti kyo yake kabona. No go kabona no ingana. Yeah. Yutuke sabale ni aguja wathi. Other than wa school no school no ambo ngoba na Ivasha we socio kama lolongo. Wathi already ngitano wa mesi maundu ma ukodini wa mesi. You esie koka olika wathine ata you are the whole nenga besa no wathi okwechi. Wathi no kiena alikona ayo ngwe. Ondo no kiena nomba nyoto pesa na kio biashara. Na katika biashara yetu na yake peti ndo wese wete yengo na kendoke. Tuiko na. So no nilikila bahau. Niko na jao. One two is ondo ba kwekala. Na liga kwa mteja. Mike mteja. Yeah. Yes. Na one wani mo. Na wale ya imbio mono ta metsonge ya nomba. Ya namba ziba. Ulezi wa tinda ogedi ya gebeti. Ulo joja ngiro na biyo kweli. No jena zongala jo nomba do ati ndo na tita peka moisi. Na baya yondonge. Baadhi yani ngwe kaka sio lakini kasobeto jambigi yo tambo. Kana kaka keti yo kono ndelo sia wana. Ko malo. Twazongea nomba na kendwa kwa. Twazonganga. Twazonganga. Twakana na nezillion lonke 2020 na koneta 2018 wana 2020 na tsamba kana notu Kizeria na Kizeria na kona to na kona to ya mbone jeni whether you at least no eva okekala ya no eva okekala dio no majabi no motambo eko solo kusola kama whether ndo mozani ndi mukojo nini ni mwana simba ya makoli ala mangine mwatsi waze kwethe andu mayekwela gino yoko ya pushi wethe ya peo bandu yabika yes anege yabiti na tsonga toke tu ni 2023 bau na wana volume 3 yeah whether mondo mongeta nesa ya mondo tima thoku yes yeah na wadi yutuke ndanzine ndanzi kuma kaba school you was yoka ndanzine ingi ata ndanzi mwene
ya kuna wathi ndanzine danzi ya life yes danzi nazioka navika mulongo ndiye ya namena oje de ngoliko labu lazio kuna wathi ngaliko ngakona wathi omwe likaba moli yo galika Alexi bekinge jaera na ko dio cheta wangu ngane bazi mo bazaramba ndo ya waza kweli anongolikanga gunga kona ngosiendo ya nambe ya indi toka tabika bandu wethe anone bange dansi yes ya na dansi ambe na mebanga bandu beta wanjenga kilabu kita heshima na heshima yana ngeshima wajibezia agalazi rabo go biwa mbezia na jezi ambe dansi sina heshima yana ngwa bunondo na bogelilangi litatu ya nitumite over 8,000 10,000 kwewa thoko miga na gwekata gilinyanya kuvangethia wathi nini kuvangethia mathango nini kila kindu zaidi ambeza ila ndumire ni mbinge muno haiti wathi wambe ndi ku expect ningo bosa itatu ndezi agwewa thoko miga na already no maivete itatu ningo cienda kindu ningwenda ipa meiyo na ina meiyo ningwenda ipa thoko mi ningwenda ika kilondo yes wewe aba yondo ngewekeka egondo aini meka no mesi pa yubo wetha bagita gwe white omono ndo boile ndo mona kitambo nizo mewe ya ngokelile tata anya na zemba na thini kata no miyo yene na moya siani amiyo ya kunati yobu aiba uwo mwene aiba ya na thina na katheka agito dio tulia ndo yibune kuikwa moja gwe kuli yuni amba kwe kata nyengwezo manda koniama kwa mbola tiziondo tekweka nondo yo meiyo ngaiba athoko miama getomboa niguo ya amo mayenda asi koma ni jugu mayo kona ndi lisu na nimeze kwakwa onde nditweka na biko ndio kala mayo mayo nza uya bidi nene na mwana meiyo ne mwene ngoka one tiziondo tokweka ngidi we wati wagwa iwe umabula mbeza bige bo na pende mpesa na pende ngilifoti Ulurabu na dazi ulurabu na dazi wote azi amwidizwe na beza bige woro aimema hapo mondi wala mbeza sio ndio ngo kwa ndio shebe iseme anza twenda no mambo kodika twenda no mambo kodika ali ulie ugo makuja mwekata banza mwetera mpaka sazia yes wewe abantu bune mwaki chango niye muno wewe ayu kaza ka kondonge yo athi wamba kweka wamba wonga beli aba wamba wonga mya no yes za wilo to meye we on a family no yezondo bokie so igendo weke ala jakela woka acho ando bakwara ke no ndo athoko minazi makwate yo anu sio koma ndinge we meye yo ya aya yukusola no akona ndanzi no watula sawa wewe yata wetapo kindu jina we jango na muno we the keko ingazi nguikia enda call ne gwetia call na ju atuzezi we dia call na kazito ke ba yake kinende no namba kwevanga no namba maneka yes siwe de abeona bina ma we kasimba do izi ondo kweka ya yo kusola wadi no eba wadi tila isiko tia ndeze kwa mutani okwa na kana jao akona wadi eteleta pesa aiye yuno biti wako opushi wadi yosu mpaka weze kweweka nondo ila na ngangeye na kunoka towe zaidi ape umundu fulani wewe biti wako yu ando atiwe maito masapota ni mama zao kwa momogela ziambati ogethia ba ubaili kanzebe bandu banaba hivi kasati bandi ye nini wanono wakwate yes so wakana kwata muna wa musio to Samson notongea mubya muno muna wako na wewe biti wako na wewe ayu sindu mbinge tikwewe zina muoma nokumbange thisia wathitio ikona maundu bo sindu izo thia zie bakwepo ya yukusola tuke ba ndine wa wathi ni moseo mebo na ndine wa wathi bikia ba atika wathi moseo ukutambulika karejo moseo ti maingi muno moseo ti maingi muno lakini yuona wa mino maneka ozeo ithabu ondo ndwe sakoti ndo tena kindu na maondo
maundu maku maisa kungama wisikie ukekala ukononzia sibi ukononzia ya binguka inga ukako komana na mundu utamwetio kamutabia niwe ngani ukono maundu mapsio byo days yeah na mawomo nimebe wisela wathine mawomo wathine mainge muno yes iyo kesa kwithia tateka cia bange thia cia tindanzi kweza kwebanga kuthi studio koguo kweza kwata wathi wangania ni winet kweka muno mundu studio ni mbesa itanga wezi na asia ya toko ika not ya mbesa binge muno mundu ezi aziogi na yasio kana kesi sio kala you and don't be no want to be mbesa inge no athika nyotule gine wathi no amanyeka na imbesa kwa nondo iweke sawa sisi yoke angili 50 na sisi yoke ete bau katika period wakati ula wailete kukwata mbesa hizo wazeti ya ndona ikwata ndo record yo monte no unengo myaile kana tatu oizela na mbesa hizo no isi yaka na yu kuma bauwe wa watanisie no watanisie wathi nondo kana watu ikino wathi wewe wathi ngwatianezia maundu azu biashara zinakuya na niende ezu na ina misisi ya niende ya misisi ima maoneso kwato maundu ama ko myako ni ya ningona myako kabisa Charles ya uyozu no boko bete bona Mombasa ya imagine ya Rubio kanenga twalika uyani ngero boko age wake balwe jabela yele uyani nikuyone mbite esiwe ngero boko tuko baleza wolo dimba na buda eza wolo ya so kuba ndo kwatianesi na mawe yange ngwatianesi tie no akolle mawe azu abangane wathi ni wathi ayendi akola ndi wathi wathi wewe ka ndizeka na nokonga mwini tilaisi nonginyama kwatiane wangaizirwa dane nebi wanga nokweza kulika ubado bo betha peka lizo nicho kutumia ngangi yako kunge opusheta yes ngangeta wiseka nebe kwata nebe osongo ya Kusola owesilete mawomwazu nichoke kuya wathi nonkwezela mawomo ndo kwata mbesa owathine lakini bado tayuwe na latest maundu ma dunia bado no gike mbesa then wathi nichoke utuma wathio mwande ntisio no ngwa no ndugo ndwekeka ndwekeka ni kindu wambe na mbeani cia chotene yona nilye nomba ni kweza kwithia ndendo neno na isiana kiveti chanenya ni kia pindia nambe utsovya kindu choka nundu ni kindu ni wito fulani baba witeto ya ko inongi no wike wewe ngoya kuya kuti kwenda kwa wewe ogendo gyosukumete ayeti kwenda wamo wathi ukoka uile ukoka ni ile no ethi ya kwanza no kukona ndena mbesa na niwe na leto wina na lazima ni wina alama za voda yukambizia makunezi mukamevekelo pekindu kiva na niwe agendete muto na yuko kweza kweta makai mweke practice na mwidi recording bas yes ya bebawe na kubo mundu ketha kindu nyeki unenga vaite no umya na bukwa vunde ati no kwata mbesa wa umya na wa umya bora jabigizia abanya Kusola no sukumete no kunia kaendo kasio maiti Kusola no kunia kaendo kasio lakini no kama na mutane megwetu wiwie no ngosio amazizia ba views nezi abara kala iti abara tonde maguya ale mazizi ndo ndi mazizi lakini wewe hapa this sisi ngwana sendi ikoka use ya liti wathi na ibindate nondo ketha wambisio kono wathi with school definitely binda ya ibinda ya cassette kana CDs yoketokela sawa wazianisia wathi na tene oyu andu mekwete mutandao na bi kana kutewa ni kambuni na ugethe kwata percentage na ibinda tene wethe ya mbathi izuno twa ta CDs ya nondo mona kana cassette ya nondo mona wethe hata kwa njomwa kwa mani mwashe kwa Victor Lee kwa shughuli nwensibu atia pa amasako mwana wetu watu wa amasako wetha waiti na waola mwana wetu anzomo ziatiwa bau kwa kundu tofauti whether ya muhini nwezi vana ati yake neza kwezela sokozio na niete sati wazozuno kwamba kunenga pandei kanano kwamba kunenga advance mukamba meta alwanzi ugethya nwa mina thina yubindane yune bindaje ne bindaje pamukona mwako na wathi muikwata kindu kabala bindaje wathi baba ikendo yindi na kwana na kona wathi wako wambe 2018 na sindi so na mitie sindi sia imbinge muno na nesumeti usio ndene naite na sia imbesa
na hata zina na umyeza vale ya molongo na di wote onikuete diale yao taitana tio yana zio manata na fair na kwata tano fair na kwata ve ondoneka o yunda biena keke wasimone ba na keke ya YouTube ni die umindo nenge mondo ni kesia kawathika meuma ba mna nini mono ono lo ina time kana kwanza ige magwe maina data na data itepo ono mutumia kamino chuma ile aliso sisi ni sio kona nikasio ayo wakadije ilangala kwa kanije tokala ingala ina ndezi wala hivyo kwanza one ingala hiyo ndezi hiyo atwazi utonyomea ata hilo ndo mauzia hizi ndo ayikwa ingala hizi ndo ndaze hiyo ndezi namba na mona wale rada mo changa mugeta watu watokelele namba 0704 152 420 0704 152 420 ndio mwangala sio tedi uto maibande kana tembo valezi ulokato awali ligi bugita akanyangala laza isu mano ukyo wakanete ngala mo vivyo urusira zovyo aige ndo ananona zovyo ngeda zizia anano zizia byo zwalo tiele no vala yuze izo rede wazona mbona ndia no wazio na ngala dei baende bana yeah yue weta yue mwini oyutwe na bado obe upcoming aini angie inge muno usianite na maweselo la weselete kana kila chonde wonete ndini wa mwathi woni chao kila utonya kuona weta we mwini wende kuyana na wo muika ndini wa yika ya muika ni chao kivingisa aini ala mende kuyana ndini wa mwathi muno gethia kokela ko kwelinya ndini wa mwathi wona wa kwatoka sitwa kanini ainge yikwa ala nonete peo kindu chokela no kiburi kana kindu kese kwithia akatia uzinu kona no vumio yes amondo mukawalikana nake baikwende mwikitothe ya so kingi no ra nyo obengeza mwika yes ya aya tutambite osonga muno ngwendo tambwe andonde alawize kana shabiki sugu kana sponsor siagu kana ni motweka wa me hapa hapa thina yes jambi zia kwa pesa na jambi nge na Samson madhani molo pena Onesimus mboya kuma kuemo mela aba bala wene zino saisi pena Onesimus yes ndungi eba molongo na bro agasoja onde yes nando makwene madama ngweta muno ko ndia cia ni na wathi ngwendo thio kunogethia batikendo meda abagube ya already Kusola no revision no twanite tambo agebetikigwe moyo nese kikoma gebedi nale to kitambo avyo la ziana tambo gebedi geto a win friend voki juno joki opona yu wa Kusola Kusola be John Mbithe be Ngirezi nduko isizo ziana ziakwa yes matambo leke muno kabisa matambo ite sana aya be mundu ngonola asiye ni nandu oelendo nako wetanga wa tambo ala to wetane yes na lero matambo agendo game ve Francis mutwa na mbotiki kwa gana na ko umeta kalembwana amizizi wake Magdalene Ndonge na kana Juliana Munini bado zabora ya kwanza yes pe Simon Mainge Andongi musikali eba zabora ya kwapyo Samuel Mutugo da Mombasa Cement pe Jendra Mainga James Mainge na ela yata electronics Jones Mutiso Andongi pe Isaac Mwaniki Musembi ni MCA Oket ni Okia Award uzini bado ni mwana wakwa